Ljudi često ponavljaju iste greške u životu iz različitih razloga, uključujući nedostatak samosvesti, otpora prema promjenama ili jednostavno neprepoznavanje obrazaca ponašanja. Evo 10 uobičajenih grešaka koje ljudi često ponavljaju. 1. Ne učiti iz prošlih grešaka. Mnogi ljudi ponavljaju iste greške jer ne analiziraju i ne uče iz svojih prošlih iskustava. 2. Izbjegavanje odgovornosti. Okrivljavanje drugih za vlastite probleme umjesto preuzimanja odgovornosti za svoje postupke može dovesti do ponavljanja istih grešaka. 3. Neinvestiranje u sebe. Nedovoljno ulaganje u lični razvoj, obrazovanje i zdravlje može dovesti do stagnacije i ponavljanja istih problema. 4. Loše financijske odluke. Trošenje iznad svojih mogućnosti, ignorisanje štednje i loše upravljanje dugom su česte financijske greške koje se ponavljaju. 5. Zanemarivanje zdravlja. Nepažnja prema fizičkom i mentalnom zdravlju, kao što su loše navike ishrane, nedovoljna fizička aktivnost i ignorisanje stresa, može dovesti do dugoročnih problema. 6. Biranje toksičnih odnosa. Ponavljano ulazak u nezdrave ili toksične veze, bilo da su romantične ili prijateljske, može biti obrazac koji je teško prekinuti. 7. Odlaganje i prokrastinacija. Odlaganje važnih zadataka može dovesti do stresa, propuštanja prilika i neispunjenih ciljeva. 8. Nesposobnost da kažemo ne. Neuspjeh da se postave granice i preuzimanje previše obaveza može dovesti do preopterećenja i stresa. 9. Strah od promjena. Izbjegavanje promjena zbog straha ili nelagode može spriječiti rast i razvoj, zadržavajući ljude u istim situacijama. 10. Nepravilna komunikacija. Loše komunikacione veštine, uključujući nedostatak asertivnosti i nejasno izražavanje misli i osjećanja, mogu dovesti do nesporazuma i sukoba. Prepoznavanje ovih grešaka je prvi korak ka njihovom ispravljanju i postizanju boljeg kvaliteta života.